23 školjare i profesore, 46 ruki, 230 paljci i jedan klavir. Mladi muzičare z Novosadske muzične škole i pijatog večer 20. septembra u Horodskej hiži u Novim Sadze probovali zvaljec Guinnessov rekord, takže istočašnje hrali na jednim klaviru. Oni z tej nahody hrali kompoziciju pod nazvu Švitanje autora Ivana Markovića, buvšoho školjara muzičnej školi Sidor Bajić z Nového Sadu, ktorý teraz student Akademiji umetnosti u tim Horodu, a numeru komponoval specijalno za tu podiju. Akciju potrimala i organizacija Opens, ktorá na plošči Šljebodi organizovala i direktni prenos toho slučovanja, a sama ideja nastala u muzičnej školi Sidor Bajić u Novim Sadze na odzeljenju za klavir, jak sposob, že bi šegu publiki približala klasična muzika na atraktivni i njekaždodnjovi sposob. Što se tiče Opensa, nama je apsolutno zadovoljstvo da podržava mlade i njihove ideje i zbog toga smo i ponosni da smo mogli da ovu ideju mladih podržimo. Oni su nama došli s ovom idejom, zamislili su svoj san, zamislili su kako ovo mogu da realizuju i bila je potrebna logistička podrška, što smo mi naravno oberučke prihvatili. Na tej podiji medzi učašnikami boli i dvome mladi ruski muzičare, Mihajlo Racpeti z Ruského Kerestura i Saša Zahorjanski z Nového Sadu. Keď každý počal svoju partitúru hrať, naraz len to tá tréma nestala i my odhrali prekrásne. I dúfam, že po všetkých tých kritériumoch, že sme vypoštovali všetko i dúfam, že to bude dobre i že oboríme ten rekord. Skoro i toho performansu na vecej lokacioh u centru Nového Sadu otrimani i javni hodiny hranja na klaviru, na ktorých mohli učestvovať všetky zainteresovani bez ohľadu na ich znanje. Najavene, že informacija či zvaljeni Guinnessov rekord bude objavena po konec roka, ali mladi muzičare nemajú dilemu. I vidíte, že osvojíte ten rekord, odnosno, že ho oboríte? Hej, ja dúfam, že hej.